Evo nas ovdje, koliko je sad, 1 do 11 sati. A mlade nema. A mlade i mladoženje nigde. A mlada kasno. Mlada. Pušta li gledaš sad? Hoćete vi da dajte da slikavate? Čisti ga. Rabom Božjom, anđelom, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Zaručuje se rab Božju Željko sa rabom Božjom, anđelom, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Zaručuje se rab Božju Željko sa rabom Božjom, anđelom, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Za ovaj sveti hram i za one koji ulaze u njega sa verom, pobožnošću i strahom Božjim, pomolimo se anđelo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Venčava se raba Božja anđela sa rabom Božjim Željko u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospode Bože naš, slavom i čašu venčaj ih. Amin. Ala Kusturica, a slatka je gusir, stvarno je lepo. Po Vizantiju. Ali lepo. Što je tam tako je? Eno ovdje faktički. Jest. Tek u tom Kotromanu, znači na 20 km preko ovih 3-4 brda, tek ima neka industrija. Industrija, pa jest, ovo je baš park. Znaš šta bi bio stjajan što su bili gore na Mećavniku, na onaj crkvici, da su tamo uzeli. A ovo je malo, da, bilo je ovdje. To je bilo zanimljivo. Viš ti koliko tu ima ekskurzija, bre čač. Naša djetska osmica. Da, gore ide. Kroz ta brda.